welcome back to another episode of Yadz Travel. And for this episode, I'm gonna take you to SM2SM Run Year 10. Okay, 3 years na ko mga Yadz na appeal og SM2SM Run. And for this year, will be my third time. So karon mga Yadz, nami karon sa official residence, San Marino, Corn Tuna. Yeah, so akong mga uban, nara. Of course, my twinnie. Hi! Awok og kohov. Oh, na siya. Ayan, kohov kay. Mura siya, oh. Mais. Mais. Bajaw. Then si Hi! Baninsky. And Ate Risa, hello. Yes, kay Archie. Kay Archie, nagloling. Kayawan. So guys, sayo man may ugma. So, diri may magstay karon. So, we'll take you tomorrow on our run. See you. Keep updated. Mag-TV na. Yes, my buntag guys. Time check. It's now 4:20 in the morning and very much ready para sa SM2SM run. Hi there. Fresh ka. So mga kauban, nag-una na sila kay 12K. So kami, mga naog na mi. And we will go to the starting line. Hi guys! Hi! So we're waiting for our time start here. Kamusta? I ran for my birthday. Happy birthday Oh, thank to you. Hangat ba? Kaya gangat ba? Basta mo ko. Yes. Nirana ko hanay. Kanohay mi guys. Turning point na to te. Sure. Pwede po, hindi pa din niya. Kaya waan. Mga pa kay na. Sa galleria pa sa Nagan. Malapit na tayo sa turning point. Hello, show ko na. Pati, itong yabugog na. Yes. Turning point na to tayo. Doon na ta. Runner. Mga professional runner. Professional walker. Walay lakad. Yeah! Best in Point. Valley. So we come to the turning point of our lives. So, birthday na matandagan. Turning point na. Yes. Lakaw na lang. This is it. Coronavirus. Wala. Totoo. Okay ra man. Sige ra man. Malapit na tayo, te. Malapit na tayo. Grabe, kapuyag lakaw. Hello, SM. Good morning, Cebu. Ngit-ngit pa. Sa'yo na kita na. Yes. 20 minutes na tandagan. Dapat, ang goal na dyan. 5. Ang goal kay dapat ito kumabot og 30 minutes. Diyan. So with that, managa na mi. Pabalik. Hi! Say hi to my vlog! So, palagay ko din. Yes! Yes, ate! She's almost there. Lapit na tayo! Yes! 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 Yeah. 48 minutes! Ha?
Salamat sa free Pocari Sweat. So, claim na tas Jollibee. Oh. Virginia. Most awaited moment. Claim sa pagka. Yes. So, man na mo grant, kaya mag-claim na na mong loot bag. So, kay sudat ng loot bag. Itlog. Turasud. Gasol. Kira ni mo, daka gasol? Gasol na ko. Dakag Chilen. Ang dating Chilen. Linya, asang linya. Sige, ato may tanong itong bangkauban. Grabe, oh my gosh. So we're lining up for our loot bag. Dahil din ako musa. Kapoy daw. Kapoy kayo. Kapoy kay lakaw din, no? Kapoy kay dahil. Kapoy kay Mobile Legend. Sige lang, Mobile Legend. Best in Mobile Legend. Na-headless pa dyan. Let's sa Jud. Nakuha pa dyan ang rank. Still, tawag pa dyan bayot. Nawa na no. Napatay na nung ko. Oh, at least, tawag nga ikaw kay linya na ta. Nung ak na lang, di ba? Yes. Yes, Kuya Will. Thank you kayo. Salamat. Salamat, Kuya Will, sa among panghatag. Kasi masulti ni mo, ma'am. Kainan na. Salamat kay Kuya Will. Uy. Jacket na. Uy, makahilaw ko ni Kuya Will dahil sa lift ko. Kasi mag-message ni mo ni Kuya Will. Pagkaon, ari na mo din sa SM. Kaya pakain si Kuya Will. May libreng jacket. Yes, at 5,000 pesos. Okay, nahayag na Ito siya. pa tayo nakalinya. Oh, ano na ito eh? Asa na mga uban, uy? Hi, sir. Excuse me, sir. Hi, sir. Hi, sir. Hi, guys! Musta yung run? Huwag ka na late, Day. Wala. Ikaw, Day. Kapoy, Day. Kape o tayong tay? Da. As in tay? Pero pasalamat na ni Kuya Will, Day. Thank you, Kuya Will. Asa, Day. Tura to, Day. Hi, Kuya. Hi. Hi, guys. Hi, guys. Kapoy, Day. Kapoy. Pasalamat na ni Kuya Will sa ato po. Thank you, Kuya Will. Yes. Kini, kamasama tong 12K runner. Why Kapoy? Madada. Pasalamat na ni Kuya Will sa atong loot bag. Thank you, Kuya Will. Yes. Taga na tag-jacket mo. Yes. Yes. Okay. Hi. Thank you, Kuya Will. Yes, thank you, Kuya Will. Let's check it out. We have 13533 017. B166. Hi guys, nahuman na dyan ang among run. And we're going back to where we started. Humalik naman sa mga outcomes. Hi! Like na may kay. Matog balik. So I hope you like my video. Please don't forget to subscribe. Yes, click the notification button for you to be updated on my video. This has been Yadz Travels. See you in my next vlog. Bye!